Atukubara mukiyaba kutondera Kitara TV mwebale muno kuba muri naitwa Kasumi kano buli kiyakatano tubaho yentekanize kiererezi Julius kyo muhendo hamwe nabatumbya Benjamin atenye mpaka atenye nyomba moti mwebale muno hona harimo kutondera umunyamasaze embaganize za Bunyoro aheru ya Bunyoro hona hali mukalibado hona lokali hona ikikurubo kubulante kaniza yaite abantu ndo akutugonza batwendeze muno kandi bakutuhondera kirongi muneke sabiti kiro kinu tutakatandikire program tukwenda kutabaruki abatoro kiro kinu abatoro mukama oyo nyimba kabamba igura hikize myaka 30 wali hangoma akagenda hangoma mu mwaka guru 1995 kali nukana kato mbegeni ndrobusani kali kato nyo kagane bagamba tukwingana emyaka kali kato baitu hati saha zino emyaka asate ikire ku rugagenda hangoma so abatoro inywena tukubatabaruki andozire munywanu wange Jonada simwe aliyo umubone bayi Jonada bitobiro binatambitinisa wena agarukire buto kandi wakaskini kaikarani kameregetera baitekire wena ali smart naga Julius na nyobo yobunuzi bage kugwamo hano ukusanga nyasale emyaka nyagaruka mu 16 nekichweka hati ni kuwati so tukubatabaruki abatoro nyene abatoro batubesiza town hano baddogo batubesizo kandi tubenda muno so mutabaruke enjure kutonya biro bino kugwa muno enjure hingura ine kuita business za abantu kyonka oba babalimi bakufunama betu kandi bagamba uko mbyaro kutonya ya misi ekugwagana mu town hali batakulima no hekugwa ali tutakulima bojo ruhanga nayo tuyambe go bwiro bumuno gamba wewe abalimi nibo bakwende njura no gibasindikiro ita mu town no gitwa mu kironka kimu ekyo kutwala echuchu kandi tukugambira echuchu bayine echuchu mu town bojo Julius alinda arabo jumbura enjura bwekagwa kuna revival kono ensoro bazitahaiguru zitakakweta amaizi ataiki kisaru ataiki kisaru baite ensoro zitano muhando musangazi juice za amaizi nigaija kandi no muhando gukalemwa kolebwa anda ninanka amaizi garuga ganyi kuneruguru garugeruguru atosanga ganyi muno sanga muhanda guferire gufire hati jozi gukachwere njuro yabandize yejuwezi gwachu abantu batena na hokora mufuruke yo mufuruke mugaruke kandi ya majuma rungi na businsi galiyo amaju gali businsi gamanyira gali bujumbo bya bujumbura bireke nayo enjuzi manyirwe enjuzi abujumbo bujumbura etahanku taro na bujumbura kune mwa meri mugasa arobu kubaza zaitu kunu eza revival kunu oiro gamantu kasemberero moyo arukwera hali barara nibansabira buli kiro Sara nibasindika ate bobo oli mukiyo ati kiro kimbakatandika kushindike Sara ndo munjwa nyaga kiki nkagakura ningwe kigwo munji nyaga Sara za pasta zikire nkuna ajeje ati nyaha mazima ati nyo just bumba ataro nkakiya kasatu kya katanu arobo bawo businsire gakura bakuri nawe nibatokoza we kandi nyoki kanyamba hati kumanye kintu kyo kundiza kurugangendo ko hati ndi myaka ngena mukaga tinkagenda ga muchachi kusaba buli wengora program ngaki areka ngendo muchachi nyemaliza mfunde program baite chachi wenko kuri haino genda yoga kyonka abana nibo bayikani bagenda nibansabira ko dadi tukusabire umaye bintu tibidi byangu enseno tukwetaga ruhanga baddogo of course buli kintu mu buli bintu byona byo era rulina tusakora biki baitu ruhanga of course no ina kulembeza kubanza kandi Julius kuligamba ngubogenda bokule magena muchacho kubota manye ruhanga nyo Julius nsaba nteza majuni nsaba munjia ngo mukano sangani nsaba no na abantu nibaonira ugo mujogo misa saba ato kudupa ki ogira nkudupa leka kudupa kwati nkudupa amazima nsaba mali nsaba iro muchachi bikanga bana tati nyonto ze chachi yogenda munembura wira robo mbani ngenda ngombangiri kanaho businsi mu kanisa ya nyina nyowe
ati baitu nayo bimanyire byaitu oyesanga kya mukaga obaire program giroti nyenkya ogarukire nyenkya karashya sabiti nibukia wahire oinagenda o swimming oinagenda mu gym ate ebyo byonno sanga nibikora nibikulemesa baitu tukubasiima muno abakutuhondera tukutekebwa mwensimbi abwa Arafat rolling chicken na chipsi abo kuboli mutawuni no wetaga akakoko akarungi akakuoki kandi wikarabuli fresh ni bukya twi kurungi muno ono ikana kenatekano mukiyoma Arafat wenkanuwe akoraki nuwe akubimara enkoko zeti zirara bojara abantu abananka enkoko awo na chips ebikoko byawe babirayize mpaka nibina mikubitandikiro nyekyakara oruhuzi birimo okusana birimo nanke ebizito hano kaguze nkoko kikache enkoko batatolugenda enkoko nagikuomeza nagitekamo bulikeka ko tagisa kyone kirungo chips zonka nizoro bano uramali nkuri ye chips baratolire chips kunu zonka tizikengeka zo ekitweta value for money taro kunu Arafat sente yawe bagekitinisa noraki monto lira akakoko kakunulire nenya bali ha milimo yanyo takwenda kulibata otakwenda Arafat akudeliveringire okusobora kumwikira namba yesimu atari haba ma office takwenda banu bankora munanka bankora mu banka bankora manya mnumbutali arokuboli mbata mukatalo ari amudara gwawe otakwenda kurubata kunanka kwanda yandara umabiro bino no kwandara biro bino kubimuna abantu ebihara bihingura ine ebihara oba bibi nabo biba bya season nebihara na bihingura ine abantu kandi abantu nyabagabe bihara bojenyi singa abantu nyakwetegereza gango ugabe bihara amazi magenyini na nyandikoze misango Julius haba haibe ebihara abayibe biharabo obo musajjo teka inogenda kuro endefu kerende kandi busekiri mu bihara babihiro mwana wawe nachura umwana bamahire bihari ebihara mpaka babihiremo hati cyarara batabimanyire kya ebihara ebyo hanina nyobo omwana nga kabafira bwe bihara hati bajagani babimutikani bamutika hati nyonku janja omwana tinkora style kizibu omwana bakebe musujja ekyo kiba dangerous hati kandi nyowe nyina believer ntakubekiriza munga abazaire bangi tibabekiza family itogimanye edini hati na nyota bekiriza mwanyuma nibo banga wewe badogo mwana go mutwale mbihara wa dorota bekiza hari nyoni keke kironye tegeze bihara bitaha bamuhamwe bintu byomere byona biri bakabimuhamwe mirundeke bangamba babihamo murundi gumo bebiri ebikiba gihingura ine nyagamba mise bihara bitaha yo bite science ye bihara nanye kande makenga byo biriyo kyonka science kande makenga hariyo nebyo maiso hariyo nebyo maiso enti hati amazima gali nyonka ankarwara ha maiso bantu aro mulebe byenti ebi bantu kane binanga bakuteka ebisojo ni bakusibiraho hane binanga nibabihamu bayamo buntu butya bwa black ati nyekaguza sisa wange gakaga mushe samo ndagwe kironya musindikire modoka nibyaraitaga najwa mazigango Sharon ari kubimuno ibanga mangu bibaire bihara babimuyihamu enti bazitere enti nkaura bakirazitira muno side za buganga izoko na hanyanja oko hanyanjo mbaruru kwa baruru ni babakirazitera ati ntukyaraho oburogo bangambira oburogo buli hanyanjo ku tiniwa bai nayo nkahurono nyimiza story oburogo buli hanyanjo ko mafuta mu camp bukuchuka ijwera musiki cyari utuzikire gaho side zo bampa ije babiki akaba nakora hanyanjo ko hata harono mukazi narono mukazi yala ine hotel na wakafa bamutahize so badogo abantu bakuroganga naifa hanyanjo ko bulisa mafuta mono borano kora mafuto ko hanyanja wesibezi ibiri abantu bakubatahya kandi tumuzikire jweri bojonko gambira bokakubona no mulimo gwe sente nyingi omanye bali mukuteranga nenkokora hanyanja Julius enkokora nyingi nyonye na mwene wetu mukutinja kubaza mabara gaye nawo kuguru kwayi kwa rugwamuga amasira nyalengaho nyamufunira anointing ngege yo muchachi twasigaho twakorata baito kuguru
kandi we ijjuka mukuru nawo muna nyanjo kyonka ninkole kyangu oburogo buli bwingi muno oburogo bwingi muno hanyanjo ko by the way tubade takababalizo baitukimanye abantu baingi baikaire ni babazaho mukamisikiba muzikire very young woman ijwera ku mu side zampa ijo bamuzikirege wampa ijo bakasi bamuzikirege nakora nanka bikayiriro ku mafuta so bravo ko mafuta munywani wange George mwenu wanyu George mwesibe hezi baito gatamu yaje osano musindikire iroga kaliguruka nyomba gambira so ate bintu nuko bitoti bikyali byokusekerwa kandi Julius ekyenkwendo manye buli business yona ebamu go baito yerinzirota bokubota gena mu bintu bya bano banyakojo mugulusi nyakojo genda ho muchaji obundo osabe owesabire kyonka nabo Julius ebire bikire abasajja bakugamba ngo nayo inakwikara no yerinda nayo inakwerinda obwerindi sibuli butini kandi omuntu wena no yenda kuba kurungyo inakwefu awo musajja kufu awo kwerubatira omugurusi nyakojo gwaliyo nayo no werubatiraho ai Julius nayo kerubatira anyonke erubatira nyoso wamale gansimbura kyomasa oli yasindika ekintu kyona kimugarukire aro yandogaga yanga baitu Julius ogagira omutwe guzibu muno mutwe gwaye gutago koto ariyo nyomanyire byoteba ebibankumira oko side obuzo mwaito oko bulisi ebyoto byamani muno ati nyowe kuruga baikara nibetorora nibanteka obulinze ibara lya kyo muhendo Julius iwe no yenda kenga obulinze obuntaha ontambara kuruga salongo yampaira akati bulakando gaguruka muguruka nyowe ogenda nondogo ntwara inondoga bali ya sente zao za kuonka akoja kagira muto gukoto na nyowaro yandogaga ati uba kulemerwa bagamba bunayi woroga ngomoto tasobuka ikarambafu no yakabuza kakurura ndi kumbe ni wakuroga kyoka kandi ne kintu ekindi badoka kugambira ebyo byona birawo byo rusandaro baitu twina atinka nyonyi na muzaire wange mama wange musabi ojja kundabanka nanyo we wazaire bange basabi mama wange esara nyina nyoza kunsindikira buli kiro munobo kusindika ebintu bikusana bitanyowe bikunda babura babo ko bazaire baitu be family zaite zituzalirwe obolaho mama no mutwalire kiro ya sukari no mutwalire kire na ku blessing na kwezo mugisa na kusabira hate emigisa yabanyina baitwitwe niye kyasingire no kutulindi sa taoni hanu kandi Julius nabanta abakira abamubana abakira kurogebwani bafune ebizibu bingi osange bire bikira ngo na family yabo background ngo bayikaire muno mbintu bya masabo ebintu bya marogoroge byokora Julius ekintu kyo karano believing nicho kakora ki hatiki kusana sana Julius utoyikiriza marogo toyikiriza mustani toyikiriza nguno kukwata ebintu bitikiyangu hide abakuba family ya orenda abazaire babo basabe bakukara kuni bakusabira kana yutoke ikiriza hati no sango muntu banunku ikara mustani nkora ki nyonye ikiriza ngunkusakurogo muntu nkusakora ki no sanga nguno boba inni murwani sanga no sanga nayo nikikubera kikiyangu nibakuroga no kora ki nibikukwata baita amazima gali nti naiwe kirungi muno no weteka obulinzi no weteka obulinzi igenda hose amuri munsi muno tosobora kuba olaho utyo hagati niko kikali utaina halo kugwa uteka kuba ina halo kugwa ira gendo sabe muno bagendo osamire baitu nyonko haira magezi ogende mu hari abagena mu kusaba ni bafunamu hari abagena mu kusamira ni bagamba gwa samira na afunamu hati buli muntu ina kufuna halo kugwa ngero kabalize utunga halo kugwa norore kikusingira mu byona kikusana sanali y'abantu akubaona gamba nyowe oruhanga wange atahaki obusobozi kandi we narurali ruhanga waikana mukolera hati oli nagamba ita abasiramu toikiza muliki muri Allah hati buli muntu we nagira hala kugwa toza halo kugwa olebera katale mulingo bakasigira hana katoka leba kurungi hana kaboine baitu bakasigira kurungi nkaba manyiri kyo ndabajja kisiga kiyelo kyo kaba nikijja kuzoka kubi kan kigenda kuzoka kubi amazima kyonka basigira obuchweka chweka bwa yero bunu bakasigire at least tibuli kubi tibuli kubi
so ate ekyo akatale no mundu omungamba basigire omundu abasigire mukala yenyine yabairemu kandi munda mu rooms ati basigiremu tibasigirezo oyina kwesigira abo kubayo kapangisa baito obuzibu bwa katale aho kaba karungi kandi kaba cheap baito obuzibu bakakinga bukyali kandi nekindi amasanyazi gatalibaniza obuzibu bwa amasanyazi akatale aho timade buli huwaho mpulire jo babaire basibirege flow ya kabiri oba kibaire kyamazima nibangamba balengero kungamba in fact nkusakuterera omuntu hano akatwa information then ekinte kindi nibagamba ngu bakwenda kuhindura obukulembeze bwa katale obukulembeze bwa katale bwikaire ne bulya buli yesente ngu kandi nobobano yenda kwetera mu amasanyarazi tibakoikiriza tibakoikiriza abo kuba bakwenda baikali ni babasoroza mu sente ni bakora ki ni baziri yabo liya baite kurugaira nobo buhyaka nubo bwaijaho nabuli bwenyuma bagamba gabwali agasente nabo no buhyaka nubo bwaijaho abantu benda kulia antu benda kulia buli market master bateka hahali akasente baite bagambye kandi bo busumo bula buhingura ine ngo bakwiba nebikopo buhingura ine ngu body yo neri mukatalo mu suma buhingura ine esente kyo kubanza no kubanza ezikyakize kubonabo nawo ziliza amasanza akatala kutikaikia biro bina oba bitana amasanza gatarugiro kandi ni babasoroza musente kandi sene ni babasoroza mu sente nyingi kandi kyo kubanza no kubanza akatala ako bakani bagamba bakasasura amasanza gako gonaga bakabanjaga Princess Diana Princess arona bana nanka kitongole kikyasasura nanka bagamba ibanja liona bakalisasura already na Princess Diana akasasura amasanyaza agababa banjaga ati niko gamba ngo no baraba bwire buno ni bayikarani baliye sente zo bakuziriya kusigikira abusuma bwabo bubayina okikenga Julius ngo omuntu bakuba nalenga kwetera mu amasanyazi tibakoikiriza okikenga niko balina kwekarani baba yaka sente ako kandi kaingoma abantu abakupangisa mbutala akatale kona kajure mu abantu so ababembezi ba kale Hoima City katugayituka tutandikire kula iguru Hoima City muterekerezo ababembezi bwa katale ekizibu kya masanyazi kiwe kandi ataone ekizibu kindi kya suweji harobora bo badoga katalao ni kanunka mono kandi abantu okura Julius biro bina katala ako biro binu kali busy abantu bagena ni bagura yebintu business zikulibata kurungi abana bakweyiyanka abantu abakuba omuntu tere business yawo Julius okwenda abakastoma kandi ati ruhanga bayambira abahire bakastoma ati kandi okwesanga ali mu challenges nyingi zikubalemesa ngeri bandi bayini bafuna mu akasente suweji mulenge wabakulembeze bayitungere Julius agambire muziterekereze mulenge omuno obuyonjo mukatale bube bwa amani obuyonjo tutaisana obutale bundi leka naite tukole ebintu ebikwawukana n'abandi Badogo kirokinu weekend ya actually sabite eno kya I think kya sabite kya kainga no kirokinu kya kata today is Friday no I think it was Monday Monday kya kainga akiyanyeba omusigazo ono wambalo bachumisirege yafa wambale musigavini kikugamba wangu omusyogo bakaba nibekwana baitu gavini kimtata kumwenda kurungi akamuzaramu actually amakuru gensembe kutunga akamuzaramu omwana hato byamuzaire mu omwana ngamba baikarawa bali mu kusika omuguha bikimiki gavini yatunga mukazo ndi hato byatungire mukazo ndo ngamba nikimuruma na hure ihali lili ya amani muno hati that night ya mutega kurungi hanji ya muchumita ati ya breeding muno yagafera mwirwa but kandi nyo Badogo kinkwenda tukabuzaba information zile nyingi ati na nyomba ile nindora abamuhala abo bakora nababamu barugaye bagamba ngo omusyogo akabahera akaba Kenya actually atagende binumbo bakadama kandi nagenda Kenya ngu omusajjo banuwe ya muhaira amagazi yagenda
ati yatagana musindika akasente ngo ataka sente omushikyo byagarukire juwezo moja mole kale yakwasaganye embera ngeri yagarukire hato mojo yamolika kandi we amovingire ono takiyamwenda but ebe byona birawo bingi omuntu bafa bingi omuntu bwakulekya atakwenda oba okikikirize yana kikirize nti takukwenda bojo tosakka kalavu lavu tibagikaka nobokorota omuntu badidogo boba nomwendo banomwenda hamutima bokubota kumwenda tokoraki tokumwenda kandi tojja kakalavu Julius Okorora abantu abakyakizire kubonabo na mbufumbo no sanga obufumbo bwabo bwohoiro bwangu niko kakalavu no sanga obundi sometimes osanga characters zitakwatagana naki no sanga omukazi embera zaye zindi nezo musajja zindi kandi Julius mbufumbo bwona mwina kubani mukwatagana embera zanyu zone nikyo korora ebire bikira bakugamba ngo abantu bamare myaka mukaga musanju 10 genda umaiso kosanga ni baisanangana okike ngo beke nkubaza ngu osange engeso zanyu nizisanangana no sanga nabantu bagamba baitu abuka baisanangana no hindukira kimu mubani mu connectinga buli kimu Julius Toksa kwikara no mukazi for example okuliye mpunu atakuliya mpunu timukusa kwekala na hamu okwesanga obundi ewe ebintu bi obogenda kulya ne mojja kwikala ni musikanga no muguha nuko kurura nyosa ni most cases nsakweke okurulira ikya kurashana mukazuwe bakasangana character zone 90% isana webale muno nikyo bajja kwikara hamu habuko baisana ingesu character bona nikyo love yanyu mubani hatokura love yaba abantu isana banyanyanga atiki kusana Bobby na Babi character zabo zikakwatagana ngu love yabo baisana banyanyangana haro Julius bobo omuntu no mwenda serious no mwende bya love ngu kandi nywena ni iyo tokaboga no girlfriend mukaba omushiki na isana munyanyoko no musoborane byama byao omushiki ni bamugamba Julius Ogwa kwene na kugamba Julius Ogwa mushiki tasamu kuwana baitogwa kusamu kuwana akumanyire nasagamba kinu kibaraba kimubalizasa kuba kikozere na akimanya mutima ekyo kyatasobora ne bamugamba Julius Ogwa atamusuma na gamba kwa ekikya baite badoga abantu bayina kikenga inti okukuba mu relationship it is not a do or die no okay omuntu bwakolekya atakwenda move on muleke nkamugurusi nyako jaka gamba ngu ene basi ebaneri bata obaneri bata alogijwahira no rugamo basi yobu eyemera ni muikara abakutema ni mutemba oboika stage ni bagirugamo so naiwe nuko bomezi deka kugamba tati abantu omuntu kulemera haramu musigazi no isa no gamba nto bakamukubaziraho kandi obuyiro obundi ngwati ngo abandi tibakwikanto wenka size yawo kandi no sanga ngo obuyo bokulemerwa musigazi olemera obundi ni wakugaza nenyuma no mulemerawo iwo kimai sometimes badogo ara abantu betuba nabo mbomezi baitu biri bisirani mbomezi biri bisirani byenyini no wesanga nti iwo okwikara mukwasolinga ebintu byawo tibikurubata because of omuntu ogali mbomezi bwawe yes no maraga mutaisabe paba no rebintu byonna mulingo bikusumuruko ngere byasumurukuka actually tali wenkana mukazi wa musaija n'abanywani badoga ara abanywani bokusobora kuba nawe omunywani noba nawe okumeta munywani baite ebintu byawe byona nibyesiba bwesi kandi no Caroline ebizibu byo no Caroline ebizibu nibigwera iwe manya euna akutere simo mwana arwaire onu manya kozerata mama onu akutera pressures muteire manya gamba ruwanga wangu ntamanya roho muntu gwasembeze mbomezi bwa wakuli hayi tali suppose kuba nawe utaina kuba nawe you understand so no wesanga kiro kyo kumutaisa kandi atine ekintu ekindi buli otaiso omuntu ruhanga abaho muhanda gwa kukinguliro muhyaka kandi you understand yes. Tosobora kuri opportunities onokiyali hano onotaka mutaisize hari opportunities nyingi muno after this situation niko kikali habo kuba Julius Okorora ebire bikira byona buli bole ko muntu ogobaire no mwenda muno bakalo bairo ina love yayo bani mu connectinga muno
ebire bikira buli bwomuleka osanga kandi nofunayo omuntu amukira n'omulolamu ebirungi bingi muno no gakale hatono omuntu nkabanyesibirire wa kyonko bwaba nakurugao nakuleka nofuna stress nekweyongera hati nyonko bagambira bachali bange abanywani bange abojo nanya abaisiki ngu omuntu wena bakubachwire mu kumuvinga on muleke otakaka kintu muleke agende na warole halagenzere ngu omuntu ogo Julius nyowe for example nyo Julius mwena white akafuka mwena white habo kuba Julius nsa kuba bulire bona ine byama byange byakomanye bikunkwata nao biona challenge zange zenyina nazimanya okikenga Julius ngu Julius obu kyanye nkyakara tukahaukana tingenda kukuruwana ngo abo kuba twahukane tingenda kora kingenda kiyeganyire kiyonka ngeri twahukane era ruhangajja kutera umuhando gundi kufuna agenda kuleta abahiyaka n'abahiyaka kandi obenyumirize agenda kuleta abahiyaka okikenga yes bro taiso omuntu ruhanga abaho omuntu omuyaka wakuletera sometimes niwo bosibire nemikisa yawe niwo sibire migisa no hatereka let me give you an example ijo nimbageni mbake kurodera kiyarema okuru arema akaba mu wakenzo abantu banatekeza alekiresta kenza bari yagenda mwasabunya yatunga love enungi kandi nagenyumiriza ukikenga so sometimes oba no muntu oina nemigisa yo yosibire nko omuntu nyoko kikali so don't fear to let go and start a new life kandi otalire kaga Julius hala abantu abasajja aba naroro mukazo waina ali murungi muno kyonke kire kyoliko mukazo go paipapo kagama mukazo go mulekere anyire harayira omukazo go antobese izambo neseze buli kimukiona lero kamweganyire ekire kyoraro mweganyire Julius ohura no bomezi bwabo garukire buyaka kikusana isana nanya abaisiki oba bakazi ngo ekire kyoliko musaijo go bonda ikaina kuturugunya kutera kufoire kagoma nkunu embera mukurolera abana rutaro kurolero mukazi kurolera makagayi rutaro ngo ekire kyoka muvinga on nibono gamba ntaga mu nkomo ninyata kimanyire ngu nyowe kaire kona nyikara ninye expectinga kuba nimfuna omuntu agenda kuba nankirirogo era nyo Julius sinsa kwa ukana no mukazi ngunkagaruka mu stressinga obo bwire nyowe badi dogo kankugambire kino nyowe abantu mukira kubagamba obundanya bayire munda ya nyina nyo kumala emyezi mwenda ndi nyinka kikumanyisa nsubira nokubaho ntakwina surviving ntakwina yes you understand buso omuntu wena kusako bambomezi bwanga akabusiba nkatekeza ntu atono bwako bataroho nja kufuanja kubanta no we kandi nyono bokuboli mugaiga wango bano mpasento bano na nyowe era kutaisa nokora nyowe tinyeguire Julius tinyeguye ebyo tindemera ha muntu kandi ruhanga buli ruhanga baitu ruhango natamurungi ruhanga tamugezi badi dogaro oruige burukingo orumu misoga kura ruhanga nakukingulire nyigezi kandi no manya bojo ruhanga kike kyonkoze bojo do ruhanga nakingulire nyigezi ndi kandi ezikusemeza kurungi kandi no semererwa no yebwane byo bayire so sometimes people abantu batina nti mawe omuntu ono bundamuleka ndaba mugenyi woha ndabaki abandi nye mukwikara mu nkomo muri munsi muno baiti muri mu nkomo omuntu oli araba kazi borura ali mufumbo baiti ali mu nkomo akasajja kakumujoga nuru akasajja nakakumujoga kakutika kuisanika tika kuona kalao kyonga kakumujoga kagagire bugaga iyo tobarora bujo nuru mukazi murungi baita akasajja kaina kalao katyo kakumujoga nugamba ruhanga wa bojo ine kandi abakazi ekizibu ekikuleta obuzibu obona Julius zili sente abakazi mwendeze mune sente abakazi okuika nokweno musajja yukira maino gona tena nerimo mali notanga genda kunywegero musajja ogweminu egyo no kinywegero musajja nakukwata na baya bwa sente nyonkwenda nyaro arobunya sangiro mwisikiara baita ino musajja oli weno omudda guli kuli harobo zango musikyo wokunira muntakenga muno awujja musanga nabasajja bakukengeka noja no musanga no musajja obundi by the badogo musiwo ranti akengeka ojja kumurana no musikyo muno musajja murungi in mosikese zo musanga nikisajja ekisajja kira ukiona kiri hungwe tikikengeka no gamba ruhanga wange yo musinga murona nikisajja kiona kira okino mudanyaga obundi nayo Julius okakwana byalema no gamba
mazima no wino gambo nakamuroga akamukura nohura nekiniga obwenkasanga omwisiki onyali ninyegomba kukuwana nkakusanga nomuntu atali mu kilasi yange obate kalo nkururo wenkira no kirani kinkize sente nyone kitinisa kikurugaho nkiguya iwe ningamba ino kasasiro ye mazimako kikusana no bobano wegomba mwisikyo na musiwa kwenda kwana ukariarizinga kanda inagayo wakwenda gaya atali kirasi yawe wena joide hakajabine bikayitomanya bibagaga wale hati no hata ugamba kintamanya kitabe kilasi yange kitabe kilasi yange ninyo yakiyambaga so hata abayisinanye mukengaba no muranu mwenda sente bayitu mukomorozemu ite sente tuyangira buli muntu akwende sente omuntu ono uwunkwenda lata value ki yakuteka ho value ki omuntu bwakunsanga na warambaramu amagezi omusajja wokwenda asibire nyenkyakara kuruga nyenkyakara tanabire esati yone kitogiki ati nyokamba kaguze inyaba loko omusajja weina okusobora kurubata nawe omukwasira ha street borabo takukisobora then aro question mark omusajja gwo ku datinga sahazini burabo takusa kurubata na wa street mukwatanga ine when you proud of him mukali batahamu aroho question mark nguki kuma sarata hikirire mulaba are kika question mark ya stoka libataga no mwana karola kimungu omwana mukufiti gamba ro mushiwo dating no bundu bindu bakweta mikoro no gamba tugende tomuleka tugende hamu no ruranti ongenda kwika abantu batukumire baratiyo ina guide eitama kono lizimbire kuneriso lizimbire kunu takenge ka yese inesente mbabo kubuka dating wa Subaru ogoga dating wa Subaru ne tukaizire wa Subaru Subaru nazo zikafunga wakazinye mwenda munebite bikupatokere katoka no gamba mfunire niwe wenyine ebisajja bya Subaru kabitukwa ine abakazi oragambaki ebisajja bya Subaru adobagyaga mana Julius Kirunjo ine pikipiki yao ati nakale na nyoba jemba teka pikipiki ne pikipiki kutaye kutaye baire ebisajja bya Subaru mahano nuko bikatunenera abakazi kyonka ade bisajja byaga moko bino bikubaze byona bokuba Kyoka mukomoreze babasajja bamuku dating ego niko kikali naiwo musaija dore kilasi yo mukazi ati nyo Julius tinyine sente za mane zirango ndi mugaiga muno baitu tinyina tingusa kujja ningwera bugwera buli kikakyo mukazi ni musikini nkuwana nyo Julius nyekomoroza tinkwana kwana buligasi yayo musikyo nkasangire sana munywano wangu kunuga nyakoja yendo bu print obo kwere yobo kabano yera iwe wa pitiki baso gyagisobora basi nyakoja koja ni watesi bayiro na nyote zange zitazo obwisiki bu potable kainebere yona yengereire disongolire liti ezo nizo ziba test zange atu akakaraka kubukaba karo kalika natural kurungi kachocolate iyo zangu banojja kuziriya mali bazo naziriya abanaziriya badogo kakugambire abasajja bahereza center abakazi ababenda okimanyiro iyo kimanyiro bano mwisiki baito utakumwenda ha mutima era nakusaba sente no ura omuguguno baito woba no yenda nekakasaba kyona orwana mpaka no bobota ino wehora kikusana nabayisiki kandi nabayisiki nabo basaba abasajja sente abasajja be batakwenda omusiwa bana kwenda ogamba ne bya sente azikusaba obundi no sangana ombufumba abulimo because of money no sangango abo kuba musajja amulekera emitwale 3 achumbe akumulekera emitwale 5 isoka kumusibisa emitwara 2 nagamba atono musajja kyonkalo ombufumba omo baita atakubwenda ati nyoka nkugambire kino yekimbaine nkugamba abayisiki abasajja bibenda tibabasaba sente ati babasaba sente omwisiki asaba muno sente omusajja abatakumwenda kiriawo atakumwenda serious either abakusinga banatoza mulinga arakwirukaho ozimuyima akuleke ebi batabule okay
hati kusana naito mshiko bota kuenda bakusaba sente ogamba hati kinu kikutwaukanisa kinu ingia kya sente zange zake no gato no communication no jikatinga tukiangira kwata masimugi no batera no girora bororoti owo kwenda ozitoza abana kyatera no gamba yatera kali sente njya kuwa sweetheart gumisirizamu so kandi nyowe na advise ende inkweleza abakazi nainywe obogendo kagwa mulave mukutera munama simu omusajja no mutera munama simu omusajja ali mutawno okutera amasimu ekiro kimo kwenda mubazemo emirundi 10 Julius egyo love tingi sobora maze mano bankuba ni nkwenda mtu love ya kahaiha ya egyo love tingi sobora ya kahaiha na nyoya omusajja ali supposed kutekana akatekereze kyo kugaza baito kwenda mwikala simu sazona love ya kahaiha na nyoti tingi sobora wewe kikusana hati nkasazi no lyasho akutera akusindika message hati bore mota kwa batere mirundi nkesaro takwazira na kusindikire ki message mbokale mawe olimbi maraya yawe ofunire y'abantu ati bosindike ki message ekyo pulo oguniga guli no gambo mukazo tamanyire ndi mu kutoba no kutoba gato no bongo bwa kikakyonu kandi nyo Julius bwire bunti kyasobora kufuna omukaze atakunkenga omukazo inakuba nonkenga characters zange zono manyire okasoma buli kimu embera zange zona zikulo mutwe omanyire ogo musajja saha zinu abaine byakora saha zinu ndi suppose obwenkubanga rukiro mukota nkaguzo ikairenka okunkaguza byake habo kubali ngarukire Julius tingonko ine mwane iba nkonko ino muwange kimasanga rukiro muwange tindi muraro ali nkonko na makaganye kyonke kikuru nkaguza kyalero kokererere yo obaire nokoraki haro mukaze enangera kaguzo naino manyo kaguzo kini kyankagoize kya magezi bada atom halimu abana babeta ababaruki bano no garuko mukangu olina ruigi bagenda kutemera ruigi ngo ikaire nkatinki nguro ruigi na hendra kateli na kulebira mudinisa no nabaliza nayo ngo ikarayo kusoko nsobolo bairenka nyogo nsanga gafuira abo kwamwitira inege akenga omutabani wa barisa okyata Julius rogaidira nanga mukazo nyowe tinso ati nyonka funao bayiro manyira barisa kayenyumo ko nkafuna omukaze omukazi ole timanyo baruanga kamuhanga ataino rugezigezi rwakonda kundeta ndi murorani gato ntakunsobora mali Brenda ani ninyo Julius ngamenyina na mabaraga ntakyainda kusanga mushogo nangamba manye banyeta manya Brenda manya banyeta Lilian ara mabaraga kuntalibanizo umutu Brenda Lilian anga nkwaire example timbaliza kandi baprishira bona mabara aragango idira na ninye baita araga runyika gaba comfort ago kafati no datinga bacha garama baragamara ini amazi ma Julius harama barago kuitirana no funa mu challenge mu ibale niri kutalibaniza muno kandi nyo ngeri Julius tukwa inaba kazi tubaboine hareba rero kwaneri omushikina atakwa natakumara obusinga iyo kema Julius ino mukazo wo kwenda na ikaraga kasawo bakakuba ina data ya inagaruka simu ao na ikolabia ngoli muhura kigamba kyonka kandi arona amabara wewe agabigo ku datinga hariyeti mbo ku datinga hariyeti ngo ku datinga Brenda habo ati hura atara amabara naturally gali garunga ti comfortinga kandi nyowe ebara comfort yeru boje nye ibare baruanga kaditeka mu amazi magenyine ebare litayibara liro baina amabara gaba Rose nagonga funamwe emigisa Rose nagoti gaba kandi abashya bakweta ba Rose bakira kuba bashiki bateka ine baina engeso no aba Rose abamu no nyo Julius ebire bikira byone byemboine ba Rose babaire bashiki bateka ine kandi benda munedini baitu badogo omuntu abakuba natozanko omukazi okuswera mu district zine za Bunyoro akusaka kumuha mu district ezokusa kuyihamu omukazi okaswero katekana nawe omukazi okusaka kuswero katekana nawe district zine za Bunyoro amazi magenyine omukigo okusaka kumuswera nibonka bakakumirogo
Kakumiro oko abakazi abokuba nebire bikira Julius abakazi abatubona bali mu business oko niho babayi Kakumiro kibale Kakumiro kandi bulisa abo ko bulisa no bakora bulisa abakazi abo abagungwa abokwe abakazi abo batabarungi kyonke kizibu kya kitaeke bagire kiniga kyamani obo kikenge batabakazi bakozi baba na true love omugunga aba na true love bulisa nuwo datinga ukamuswera akahura buhuro rugambo ukabyama ukayisimuka kamusanga kwatiro muhi nkugambire okikenga obeke nkubaza bagira true love aba bakazi kionke kizibu kya kitaheki wono borabogenzere mu barota musibuira kahura Julius ino mukaza arozao kionka abakibale kakumirobo bakatekana kale aba bakazo barura bakusakuswerwa kandi balima nokulima balima kandi batabakazi bakozi ogo mukazi nuwo kuleta omukai yawe na kuombeka banzo tunulira hali prime minister nabanja mukazi mata amajegera akora majege nyonku ijuka nabanja ogo prime minister atakafokere prime minister obaka banakyali wana MP ali MP ngamba batupangisaga shows zabo yakalaga kutugika shows ezokumara ho mwaka misa wasangaga nuwali habnanka hageti nasoroza sene ego hati nyoka nkolike nabagaiga muna abamwa mutauna abatukusanga balinzire sende zaba bakazi bazirinzi ba Kirongo nanka Muhammad Electronics tuina nanka ono Amos bona abakazi babo boko kikube by the way na kikube okikenga ngu tuina bakazi baingi abatuboine barugiro ko Julius kandi abakagadi abakazi bakagadi yabo tibandi bayire babe bayite kizibu kyabo kitakimu Julius twagenda garuka mukayeka abakagadi kizibu ke kibagira baddogo deka kutina twagenda garuka mukatangururu kizibu ke kibagira abakagadi abakazi bakagadi yabo bakazi barungi muno kandi batabarungi nacho barungi rwanga kabaherezo burungi bayite kizibu kyo abakazi bakagadi amazima muranga nyina tuli mu program okolera abantu muno bagira love ya amani bagira love ya amani baita obuzibu kibaze baito Julius abagiye otalini woga ndogo kutinaki abakazi bakagadi batabarungi bagirengeso baito benda mune kintu kyacho mpino kano musajja wana bokufuna omukazi akwenda mune kizibu kyacho mpine omumaka ngutahanga kandi antateke kizibu kibagire ekyo bolikire wakibaza nibo buzibu bwabo hata kibaletereza tibahikwa wesanga na wa boda muro hati ne kimuletereza maka kaisiki karungi muno wetu nukasanga no wa boda no musanga ino wa boda hati na rugo mukangu Julius takoraki mbuta kumpiki kumpikia hati no yesanga kwa shire afuni kimulete challenge yokufuna musaidi ondo bundi wa boda obundi kondakita okikenge kyonka bakazi barungi bazoka kurungi rwanga kabahanga kurungi kandi hoyi mahana abakazi bahoyi mahana bo badiba munabo kuba bwabagire amarararara no rugezigezi nike kikabonesa abakazi babunyo abakazi bahano hoyi mahano bagiro rugezigezi rwingi kandi abakazi bahoyi mahine kambagambira amazima genyini mutaha bagara mwenda kwimuka mu kitabo saa mwenda gwa musana ekindi mwenda babakolerere bukolere ti mwenda kwekolera abakazi bahoyi hato rugezigezi rwawo rubagira omusajja agarukire kiru nayo kwenda ugaruke kiru omamuningo bagamba mbu what a man can do a woman can do better abakazi bahoyi mabano rugezigezi nirwabo kandi nikeki kubalemesha no bufumbo naba masindi webalemu oira amasindi hakiri oba kandi ekizibu kyabakazi ba masindi nyo Julius na nyo researching ikozere abakazi ba masindi bagira love kandi tibaina kizibu kyamani muno ekira kyonge kizibu kyabo kitaheki bagira babaza muno kubaza muno sana nabantu ba masindi babaza muno kwa naona jana kubaliza nyowe nyekanya ukanize na ex wange nkamkwata na munywani wange manyanyi na nyowe atayenda mgaruke sana nabojo benyina ba masindi natanga kusobora nyowe bala mwakumanya nyowe Museveni amanyire muno ati nyonta serebo wamani deka abantu bakwete oli wamani masindi nyondi family ite manyirwe muno family yaitu ate kyo nanya bakisiki ba masindi kibalemesa muno
abanda batagira buzibu iriho bataha bajebera muno bataha bakiryandongo oku kiryandongo badogosa kuba kiryandongo takakozera research baitu nyoka nawo ngikozereyo bataha bakatekana baitu ekyaro kitakizibu kiwahuwamu tikimaraga bahuwamu kityo abo kuba cyali kiryandongo ko tibaikaire muno mu bantu ba amani muno abantu abakwikara bali ba amani exposed muno kandi hano nanka kikube tubalizeuga kikube kakumiro kibale abo kandi abanyarwanda bana abanyarwanda mbaintu bazabaho imbaba district za Bunyoro hano nizo tubaintu tubaleka abo tubaleka bayi nabo bali kyangu baitu bali mu Kampala abo bali kuli so hati warano itaga bakazi kuruga Bunyoro tukuhere research tugikoze otahuguka utamaraga tumira abandi bagya gambo bibonengere bitunaga katale kyonka amazi magenyine kirungi bakoraki bakibaza kandi kibi bakoraki ekinukire bachuwa ngu mulengeho muno hati kikusana isana ngu Julius nobo batugarukire mu business Omunyoro tali muwangu okuherere Omugungu nuwo muntu akora business hano Julius natozo Omugungu mugenzi wayi nawo nakora business nicho kimu nalete boutique aho banaleta babakora no sang ati ugenda soko role abantu murani muniroba tukubaza bintu binu byabobi obwiro bumu muniro batu kusandaro baki no ngenda mupaka osokorole abagungu amaduka gogo nagakize bakasombanga abagungu abakusinga mpaka aho bakaletebwa mugenzi kirasi kimugungu webale muno then na big fish banankaba no ono webidongo fujo tabaire muno mu business abaire mu aine duka ya mana baire amani kirasi kimugungu bo habo kabagambe omugungu omupaka bebyo okunywa abagungu basombangana kandi no muleta natandika business nke yawo natahura ihali no muchiga hati kikusana hati okurura kwa Moses Shusento no wenkaito hati abayaresere bona batatandika obuduka bwe bukaito bona bebikaito boira bono mtown nyina nanka mujuni okumukenga aro mujuni nuwe actually buli muntu wena hoima hano mtown ali mu graphics ali mu bya kamera nanka waitonu Mugungu nawa ali mu bya kamera ali mu bintu nkebyo bya media atiko kuba akaraba mu Mujuni abakushinga bona mu Mujuni aho kandi Mujuni yahiriraga abantu kamera nibegeraho manya ma computer manya biki hatigendo rola na petrol station ziri muno mtown nkwenda kugamba Julius enambe zikira zone zira petrol station za abagungu basikangana baletangana hati no bogena mu business ezindi omuchiga Julius mu business ko gende Kampala abachiga bayijuire basikangana ne babujire Kampala antibo inekyo kubanza bakora badoga abachiga bakozi unyojo rinkaba ninkugambira gendo tunulire mu town ya Hoimaho ororo bwano bukutembeye emigati obukutembea chapati obukutembea mandazi obukutembea bona bukusinga bukiga iyo jya kubururo busekereze biki baito akana ako bukarakora kati myaka 15 ojja kubota kaingana kajja kuba katali halevegyo kakora emyaka nkaniye nako nikatandika kusike chapati zako niko kikali ogenda kusanga omudara gwako gugazihire okikenga bakozi baito ati obogaruka mu tribe yaita Abanyorohana twanga baruhanga ite tukakoraki kyonka oira abantu bakatugamba Abanyoro tubajerega muno baito tubaitara bintu kyonka Munyoro ekyamane kinyambo inemu amanyire kindi kyokuliye sente kanda to Munyoro takusinga Omugungu Omunyoro bataka kusinga Omugungu Omunyoro ataka kuliya sente musembera rairo iratazina Omugungu nuwasinga kuliya sente aito obuzibu bwabagungu biro bino enyanjo kuika Museveni obya nankiri abakaine kusoha bahotoka baita abagungu bali agasente bajaga mutano muno mbesa abamekivulu kya kamiliyoni no sange ngudo zona zifuire bali Julius Omunyoro ali yesente yakutera nkusasule niko baganja kutera nkusasule oli kiana kiani kiana kianido
kyani kyanido oba inego mushika social media oba kagwizege tribes kyakizire kurolera kuba nengeso omushika agambirego omunyoro nomuki omubo inego mushika abanyoro tugirengeso abanyoro tugirengeso bagayige twinengesa amazime abanyoro abatoro tugirangengeso chonka tugirengeso bali tugire miti mambi omunyo ati hali twachulere omunyoro asakuba nengesa akakusekerano Julius akaseka naiwe kurungi muno twahure nanke enobi chonka kwahulire kiniga kiri naga Julius ekyo bandi kikoraki ita abanyoro tugirengeso hano mukuzoka ninsekana inimbazana iti tuzole kiyengeso imbi nsakuseka naiwe ninkarano mukazi ni musekera baitu mbaire kukwahura mutima kuli niga mazima twahule enobi nyingi muna mutima mwebali munaba kyatuhondera hantekaniza ekiererezi atukubajukiza tukutekebwa mwensimbi aba Arafat rolling niba kuteka mwensimbi Arafat chicken rolling baina chipsi nkoko baina mandazi chapati buli kimu kyone kirungi kandi kiri very fresh hala kijukya nanka kya bale nyuma ya nanka hanu ya Stanbic ekyombeke kya nanka kya kyobukama kya bunyoro kitara mukikuba baro kimanyene ta kampo egege ta barracks ta barracks ya mai tukuramukiyaho omugaiga waitu mukama waitu omusajja kyakizira hano mba politician bona omukuru Obama empako yaita Amoti Julius Obama abantu bakusima hona halaka kandi no Obama ndozegena atusima nagamba Julius omulimo mukora gwamani muno ego kandi Julius emirimo yaye kurugatu agenda na politics takemeza muga emirimo yaye ikaire nagikora takado ikintu kyakagambira abantu kubakolera guno gwe byamaize ebyo kandi ati biro bino akugarura buhyaka akusemeza amazibage yakozere buli atagabaire gakozere ganankire bikya agagaruriza bikiye agakora renovations na biki omukuru Obama kandi ekinze kindi Julius mbaire nyenda gamba ba politician nywe nabakujja kutusaba akaruru amazima go genyini mwije mutukolere nko mukuru Obama kyonka nyonyi no mukulembezo ndo mboine Princess Diana ogo no badbo tubazohulire baddo ogo kurora omwebembezi wena boko boine kiyokozere abantu amutima bajja kuba ni bakwenda leka nko cyo kurulira okurura Obama ogo sazi no bisisa nikibyo Obama byokurura ebitimbiro baito kimanyirira abantu bamanyirira kimanya muntu wawe people appreciating bakusima baito aro kubota ine kyokozere oina kutimba butimbe bisane bipandima abantu no cyane kubegura obwegura araba no gira kubirisa bulisa abantu araba kwikaraga ni basabira akaruru ne baine ebintu byamane ebibaire muno mutaone ebya government yasangire inakora ni basabira akarungu ni baba bidesere so ebe bintu mu bikomye abantu bokuba no jja kubono bakolera bajja kukoma kurungi ita abantu tuikaranturora atokurora mukuru meya Brian ebitara byona atanke kubikore ngudo bazitanke kuzira byamu abantu bakusima yes bakusima ngudo atokora munywanu waitu Donald bakire bategeka ekiro kyajaba ijwera kaba mukuziko ko mukazi mwisicyo mpaija agambirege yagamba abantu bahoima mutabuzabuzibwa kukoma opposition yagamba okwenda obuhereza burungi kyonko obuhereza okwenda ogya kubusaba mu government eyokurwanise yokwenda erugeho mali ku obuhereza orabufuna niko Donald agambirege nyarure kimeri point kandi okora Donald dog Julius nkwenda abantu moikirize ngo Donald akusakolera abantu kandi nyo Julius ebirebikira akusakolera abantu kurungi muno enya abantu mugiramo kyogamba manya muzeyi waye ekyo nkwenda mukiyo ngo buli muntu agira enyera byayaye Julius iwe tokusakuba dadi wawe dadi wabikoro wabyaye byekaina akora abantu talini bwe ogenda akora abantu I fell in love with you then and today this serious baby. Hey, what's up beautiful people? It's your boy Victor Rose, Ginger Boy, and whenever I'm in Hoima I watch Chitara TV. You too should continue watching it. Subscribe to the YouTube channel with Julius Chamuhendo. Keep it up. Chitara TV, kwegesa kumanyisa.